Holas, selamat datang di Hita Batak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Batak Channel. Dokonon masongon na nilo ni na tua-tua, pauk-pauk kudali mah pago-pago taruli, na tading taulahi na sega tapauli. Jadi molati madihamu na ni haholongan, gamang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang bamasipatuream mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton.
Kudus sonang luar mindai. Dengan kisah Bethlehem, kisah yang Yesus lahir di